Ja jednom da je jedan od nas dvoje žensko, mi bi bili u braku, tako da smo se i nas dvojica odmah skompali i ja mogu reći sljedećih 10 godina mi smo obojica otišli u isto vrijeme, ja sam prodao moj poslije radio te godine kad je Slavko dobio otkaz. A kako je dobio? Ne, nemoj ti meni ništa. Ne, pustiti tu priču. To je priča za neke druge novinare, znam ja kako si ti dobio otkaz, a to ćemo nama ispričati. Vidite, ja se ne mičem ispred ove kamere dok ne ispričam. Dobro. Bruno Kovačević je bio tamo i sad pošto se na jednom finalu pojavilo više radija, ja kao jako dobar domaćin ne zauzimam svoju poziciju nego prepuštam nekom radiju, ne sjećam se kome. Kaže Slavko idi, taj od Kovačevića televizijskog komentatora je dosta dug stol, jedno 6 metara, pa ti sebi namjesti tamo. Ja sam došao i stavim opremu i Kovačević meni kaže halo, šta je? Pa ja kajem ja to, ne može. I on me otjelo. Sad imamo pola sata do početka finala, ja sam već najavio da ću se javljati, ja tu sebi sad stvaram jednu nervozu, pritisak, ali imam jednu stvar koju su rijetki imali, dozvolu Slavka Razbergera da ga nazovem kad god imam neki problem. Našao ono iako je imao meni dosta tu, 3-4 kvadrata, jedan stol, odašiljač, mikrofon i tu ćemo mi raditi. Ne može, kaže, daj, odi vamo sa mnom. I ja se sjećam, do glavnog stadiona. Prvi je bio Španer Reketa, drugi sam bio ja. To je znači pozicija top, na španovanje Reketa dolaze svi, ali baš svi, znači svakog vidiš tamo, sa svakim možeš popričat. Drugo, to je pozicija ANC 1. Onda da ne idemo u tehničke detalje, onda smo radili preko ISDN-a, nije još bilo interneta, kak je internet, to nismo ni znali šta je internet. Preko ISDN-a uvukao mi je liniju ISDN da mogu raditi 2 linije sa 2 telefona, konferencijske linije, gore na tribinama glavnog stadiona, odmah smo dobili punkt. Odmah mi je dozvolio da ja onu svoju natpis radija zalijepim i tako da to je bio susret, ono što je rekao moja jednom, da je jedan od nas dvoje žensko, mi bi bili u braku, tako da smo se i nas dvojica odmah skompali i ja mogu reći sljedećih 10 godina mi smo obojica otišli u isto vrijeme, ja sam prodao moj poslije radio te godine kad je Slavko dobio otkaz. A kako je dobio? Ne, nemoj ti meni ništa. Ne, pustiti tu priču. To je priča za neke druge novinare, znam ja kako si ti dobio otkaz, a to ćemo nama ispričati. Vidite, ja se ne mičem ispred ove kamere dok ne ispričam. Dobro. Znači, ja sam se pojavio tamo, imao sam sve povlastice. Još jednu stvar moram ispričati. Nas je bilo onda 3-4 radija već. Bio je Vladimir Jurić sa Riječki radio Rijeka, bio sam tamo ja. Bio je Kompani, isto radio Kompani. Tako je. I bio je naš prijatelj Zlatko Bunčec iz Zagorja, koji je isto se javljao za svoj radio tamo. A stol s druge strane, znači mi smo kamermani, oni glavni, i s druge strane dugački stol, tu je HRT, tu je bio naš dragi prijatelj Bruno Kovačević je bio tamo. I sad pošto se na jednom finalu pojavilo više radija, ja kao jako dobar domaćin ne zauzimam svoju poziciju nego prepuštam nekom radiju, ne sjećam se kome. Kaže Slavko idi, taj od Kovačevića televizijskog komentatora je dosta dug stol, jedno 6 metara, pa ti sebi namjesti tamo. Ja sam došao i stavim opremu i Kovačević meni kaže halo, šta je? Pa ja kajem ja to, ne može. I on me otjelo. Sad imamo pola sata do početka finala, ja sam već najavio da ću se javljati, ja tu sebi sad stvaram
jednu nervozu, pritisak, ali imam jednu stvar koju su rijetki imali, dozvolu Slavka Razbergera da ga nazovem kad god imam neki problem. Ja kažem, aj probat ću ga nazvat, sad je tu je predsjednik, onda je bio, ne znam više ko je bio predsjednik, mislim Mesić da je bio, i tu su ovi gosti, ja nazovem i on na prvo zvono mi se javi, kaže, koji problem, ja kažem, vidi, nema mjesto, kaže, ostani di jesi, za 5 minuta ćemo to riješiti. I stvarno za 5 minuta idu 3 dečka, jedan nosi stol, jedan nosi ne znam šta, ovaj drugi provlačim, ja izdijem liniju i među publiku. Ja sam to finale sjedio među publikom. To je bio moj najbolji teniski prijenos koji sam ja u životu napravio. Jer ovo kad radiš onda se ispod publike malo pa nisi ali tu sam ja bio okružen stotinama ljudi oko sebe i svi su se htjeli slikati, svi su htjeli sjesti kraj mikrofona, staviti slušalice i tako bilo je predivno. Tako da, oprostite na ovom malo mom uvodu, jer sam htio napraviti koliko je on cijenio nas, pogotovo nas iz Umaga koji smo tamo bili, pojavljivali se, a sada ću otići na jednu temu o nekim ljudima kojima se nije pričalo. Vozače sam već spomenuo. Ja sam svaku godinu radio intervju sa čistačicama. To je jako dobar tema. Sa čistačicama koji su imali jednu šeficu koja je moja prijateljica bila od 70-ih tamo ranih, zahvaljujući njoj sam i neku školu završio, ali me ona natjerala, rekla je, vidi, nema seksa, ali ja ću te svaki dan ispitati ovo što trebaš naučiti za ispit koji daš. Znači, čistačice, 25.000 ljudi, do 4-5 sati ujutro je, vi dođete u 8 ujutro je sve čisto ko apoteka. Ajde sad ti malo ispričaj tu priču o tim djevojkama. Ja mogu, to je prava priča. Jedna od 2-3 prave priče. Potpuno sigurno, ni jedna sportska priredba u svijetu nije imala i ja vjerujem neće imati takav profil školovanih kao ja. Fakultetski. Zašto? Svake godine u Umagu je bilo 25 čistačica iz Siska. Sve su ili diplomirale ili su bile pred diplomom fakulteta, ne znam koji nije ni bitno, u Sisku. I njih 25, znači sa diplomom ili pred diplomom, su bile čistačice ovdje. Ta Vesna je bila šefica. Ona je bila, kako je bila, ali što se posla i toga tiče, one kad su došle, onda ih je ona skupila, ona je bila šefica, pa ih je sve poslala u ono mjesto. Javno, na safra, da vi ne bi mislile da ste došli na ljetovanje. Tu ćete tako i tako. Veliki direktori koji su bili ovdje, jedna od stvari što su mi vrlo često znali su me pitati kako je moguće uz ovu masu ljudi održavati one vanjske WC, tako. A 25.000 ljudi, od toga jednom moraš ići najprije te ženske koje su radile. Da. Ako je bilo koja od njih ovo sluša. Svaka im čast, ja isto. Tako da, to su oni. Meni su to najdraži intervjui sa tim curama bili. One su bile, to je bilo drage, vrlo drage. 24 sata na dan, one su bile raspoređene. Ali, možeš misliti WC-u koji uđu unutra, ne znam, 1000 ljudi ili koliko hoćeš, stalno, i to su me uvijek znali pitati. Kako je to moguće? Moguće, da. I još jedan uz ovo, kad smo kod tih. Djevojaka? Sad ću dečke, kao ono sam ne spominju. Ja sam imao 10-15 uređivača terena. Dobro. Na centralnom terenu ih je radilo 8.
6 do 8, da. Tu su, vadili su oni, šef svih tih je bio Boris Sazin, koji naš prijatelj je bio Boris, kako je bio, ali Boris jako dobar, fin gospodin. Jer uvijek kad je bio problem, rješavao. Ja sam uvijek rekao, ako ne bude to rješeno, ja letim, ali 2 koraka ispred mene. Da, to je tako. I kako sam ja bio na turnirima okolo, pa sam ja gledao sam šta, ne, to nije bilo, to šta pričam, nije bilo prva 2 turnira. Da, dobro. Ali sam vidio, ne, i onda kad sam vidio uređivaši u Umagu, rekao sam Borisu šta treba napraviti, kako treba napraviti, hvala Bogu to napravio. I kad su, za vreme kad su igrači mijenjali strane onu 1 minutu šta imaju između, onda su i uređivači izašli očistiti linije, eventualno. I provući onaj... I nešto. Dreger, kako se zove. Gledajte, to kad su radili u Umagu, drugdje ćete malo gdje vidjeti, to je bila jedna priredba. Sinhronizacija. To je bila jedna priredba za publiku. U sekundi su počinjali, u sekundi završavali. Oni su se svugdje gdje je trebalo seli i rastali. Nikad se nije desilo da cijeli stadion je pljesku. Da. To me pitao realizator prenosa HRT-a, mislim da je bilo, i onda me pitao jesu to profesionalci koji, ne, to dečki, ja sam ih znao iz grada, nisam ni znao čija su djeca, pa kaže koliko oni to vježbaju, pa nema šta vježbaju, pa kaže jeste vi primijetili da oni u sekundu krenu i sinkronizirano jedna i druga strana isto rade i u sekundi stanu, sklone se i tu traje 3 sekunde i raziđu se. To je fascinantno za kameru. To je ono što sam ja rekao, to su to, ali... I onda idemo još na onu 4. kategoriju, a to su naša djeca, pa ja mislim da rijetko koje dijete u Umagu koje je željelo da bude sakupljač loptica nije bio. Znači, evo moja kći je isto bila koja je žarko željela to 1 godinu kao dijete od 10-11 godina i to je uvijek u lijepoj uspomeni, ali oni su vrijedno trenirali 2 mjeseca, iznojili se. Ne ide bez toga. Ja sam imao prvu godinu, sam imao pokojnog Juru Radovčića, profesora u školi, sve te djece. On je bio do Boga, posebno. Ali šta je napravio, jednu je napravio, ja ću reći, neću reći grešku, nego onako kako je on to vidio i bilo je normalno da vidi. On je bio čovjek rukometa, on je bio i trener sve te djece u rukometu i on je normalno postavio svu tu djecu iz rukometa. Ništa ja nisam u to ulazio, ne. Međutim, sad su počeli k meni dolaziti roditelji. Pa moje dijete trenira, 3 godine trenira tenis, ne može biti sakupljen. Ono je rukometaš je tamo. Onda sam ja malo to sredio, pa sam onda našao Boda i Sanitu, muža i ženu, koji su bili učitelji tenisa u tim svim školama, da o njima do neke godine skroz su radili. Pa su oni tenisaci dovodili. Ali 2 mjeseca je to bilo treniranja i tu kod tih sakupljača do greške niste nigdje, sve je bilo, ali to tako ide. Sad bi bilo nepravedno, još 2-3 minute i onda idemo na ono zašto je dobio otkaz. Kod mene u kancelariju bilo 7-8 predsjednika država, premijera, drugih važnih ljudi, direktora. Znači, ponašanje prema njima. Tu je bilo, to su mogle. Da to nisu mogle, ne bi. Ja sam samo htio reći da nisi one najbitnije koje si imao pored sebe, ti zapravo nisi ni mijenjao ih. Ti uvijek su ti jedni te isti bili, zato što su znali svoj posao. I ti si bio jako zadovoljan kako su oni odrađivali. Idemo dalje. Ja sad moram ispričati jednu kratku priču od minutu. Jedno jutro mi zvoni telefon, zove me Slavko, kaže šta radiš, ništa, ja kaže dođi na kavu da ti nešto pokažem. Ja dođem tamo, Slavko mi pokazuje, Slavko ima 3 sina koji su mu kupili
uredsku stolicu, tako. Se sjećaš toga? Uredsku stolicu koja ima masažer, koja ima dizanje, spuštanje i sad on meni pokazuje kako ta stolica radi, kako je on ponosan na sinove, zvoni telefon i sad ja čujem, ja sam sjedio stolić dalje, pio kavu i čujem kako on kaže na kraju, ok, Carlos, no problem, i ja vidim da je s druge strane moja, Slavko spusti slušalicu, kaže, zvao me Carlos Moja da ima jednog dečka, mladog 16 godina, koji će vrlo brzo postati igrač broj 1 na svijetu i moli me da mu dam zelenu kartu, wild card. Evo, ja sam svjedočio tom činu i kaže, mali se zove Rafael Nadal. I ti te godine održiš riječ, ispuniš želju Carlosu i Nadal dolazi prve godine. I osvoji prvi PH u ATP, u parovima. Da, u parovima. A u singlu je izgubio u četvrtfinalu ili polufinalu. U polufinalu 6-4, 6-4 od moje. Nakon Umaga on zareda 7 ATP pobjeda. I druge godine je bio na listi. Dobro. Tjedan prije Umaga se još Stuttgart. Da. Još onda su ti turniri se igrali 5 setova na zemlji. On je u Stuttgartu pobjedio u nedjelju, igrao 5 setova, 4-5 sati i javi se od tamo, Slavko, ja ne mogu. I sam rekao, Carlos, ti ćeš doći u Umag, pa ćemo u 7 navečer izaći na teren, pa ćeš publici objasni zašto ne možeš. Bio je tamo. Bili smo on, moja i ja na terenu. ATP je htio zbog toga uvesti pravilo da ako je top igrač i otkazuje, da mora doći tamo i publici. Ali nisu prihvatili. Da, dobro. Ne, svaka mu čast, vidi, on ipak je cijenio to što si ti, iako je tu Carlos odigrao, mislim, hvala Bogu, jednu veliku ulogu, da mu je rekao, mali, ne zezaj se i dođi. I to je jedna jako lijepa gesta. Ima tu još puno događaja, ali evo, stvarno, vrijeme je da polako privodimo ovo kraju i sada dolazimo tamo negdje polovina 2000. godine, 2008. Ti odrađuješ zadnji turnir. 2009. Odrađuješ zadnji turnir. Gdje sam ja znao da je zadnji? Da. To ja nisam znao da je zadnji. Da. Ja sam, ali, gledaj, godinu prije su Patriciju izbacili iz Lučana. Znači, napravili su ono. Tebi počinje promjenom direktora koji su se mijenjali nakon Dinka Benolića na nekoj traci. Gordana. Da. Sad je bila Gordana. Gordana Tomičić postaje direktorica generalna. Moja susjeda, inače pozdrav susjeda. To kad su napravili. Sada, te godine, kad sam ja bio poslan u penziju nakon toga, u proljeće, pozove me Gordana, pozove u kancelariju, kaže, znaš, gazda je odlučio, Zagrebačka banka, Luković, da više da ukida. Luković, generalni direktor Zagrebačke banke, koja je u međuvremenu postala vlasnik Istra Turista, jer im je dala neke pare, ovi nisu vratili kredit, ovi su legli na nekretnine, dionice pokupovali, tako da. I sad kad je to bilo, a donijeli su odluku da se ukida DOO Istra Golf i osnovali su DOO DMC umjesto njega. To je bila ta njihova igra. I sad oni postavljaju Avlen da bude direktorica, a ja član uprave. To me zove Gordana, mi smo u kancelariji, njih dvija. Ona mi to kaže. Ja ne mogu tu ništa napraviti, to je hoće li tako? Daj mi da potpišem otkaz. Ja sad ovog momenta, kad si mi to rekla, ja odlazim. Dobro. Jer je tako. Pa ne, ništa se tu neće promijeniti. Ja sam rekao, gledaj. Ti ćeš raditi, neko će drugi biti. Ja kažem, Avlen, koja je
na koncu danas jedina koja nešto zna. Jedina. Danas, nakon toliko vremena, jedina koja nešto tamo zna, ali, ok. Međutim, to je tamo. Tako ja se rekao, sad si ti meni direktor, gledaj u šaljicu kave. Ja moram tebe pitat, da je maknem ili da je pustim. Ne mogu ni jedno, ni drugo, ako te ne pitam. Ti mi moraš reći, šta će mi reći? Ali ok, ta godina je tako išla i ja sam rekao dobro, ali to je bilo, da su me smijenili s ovoga, to je bilo zadnje njihove, da mi još negdje nešto, Luković. Njega hoću da... Luković. Prije nego je i banka preuzela i Saturista. Je bio ovdje po ljetu na godišnjem i 2 tjedna bili smo dobri, ja nevezano, dok nije bio gazda. Slavko, ja bi morao naučiti igrat tenis, jer sam bio kod njega doma u Zagrebu gdje je stanovao, ležao je na podu, imao je diskus herniju. I onda je bio ovdje i 2 tjedna i ja sam 2 sata ujutro, 2 popodne bio na terenu s njime. Ovaj Boris Sazin koji je, kažem, mnogo da je to neki veliki čovjek, čim Slavko stoji 4 sata na dan s njim na terenu. Ja sam njega toliko u tih 2 tjedna da je mogao početi igrat neke pavove u tom društvu u Zagrebu. I on je meni rekao, Slavko, do kraja života ja tebi moram biti zahvalan, jer da tebe nije bilo, ja bi danas bio invalid. Jer nakon toga ja kad god mogu igram tenis, ja se ići i to je to. Pa nije mi baš najljepše zahvaliti, ali dobro, to je jedno. A nisi ispričao jednu drugu stvar. 89. godine ti si mogao podnijeti zahtjev za ATP kao privatna osoba. Ti si mogu ATP uzeti licencu kao Slavko Razberger. I onda se ovo ne bi, tako je. I ne bi dobio otkaz. Tako je. Dobro. A sada ti 2009. ti njima daješ ponudu. Jel se na veliko priča da će se turnir seliti u Poreč, Rovinj? Prije to, 2 godine. To ispriča. 2 godine prije, znači. Dobro. Znajući kako je stanje, šta se događa, da je tako i tako pitanje kako će biti. Vremena? Ja dam jednu molbu Zagrebačkoj banci i Saturistu. Dobro. Da preuzmem ja licencu na sebe. Dobro. I tamo napišem, ja je preuzmem i koje ja uvjete njima nudim. Gordana je to pročitala i ona me zove, kaže, Slavko, to sam pročitala i ovo što si ti napisao vrlo je korektno s tvoje strane prema nama, ali to će sad odlučiti banka. Banka je odlučila ne. Poslao je ovdje, Luković je isto imao svog zločestog dečka. To je bio Da samo kažem, ti si ponudio određenu svotu novaca? Ne. Bez novaca? Bez. Dobro. Ja sam samo ponudio ono što ja, tu novac se nije spomenuo. Nije se spomenuo, ok. I to je Gordana smatrala da je to vrlo korektna ponuda. Luković pošalje tog Belica, tog svog zločestog dečka, ovdje i sad smo imali sastanak u vezi s time, 2 sata. Što god je neko rekao, Belić je rekao ne. Uopće nije bilo bitno jer to mu je zadatak. On je rekao ne. I na koncu 2 sata sam ga ja pitao, čuj Ilio, da li uopće ti znaš reći riječ? Da. Ne znaš. U vokabularu ne postoji riječ. Sve u redu. Ok, to je već. I sada dolazimo na ovo što si ti rekao. Da. Ja napišem poslije 2 godine novu ponudu. Dobro. Sve isto kao ono i dodajem plus 200.000 eura. Da ti nudiš za licencu. Tako je. Ja dajem sve ono što sam rekao dalje, tamo, na što je Gordana rekla da je vrlo. I plus 200. Sad Gordana kaže da ne vidi nikakav interes kompanije u tome. Znači, ona me je vidjela, u ovome nije. Ne, dobro. Ima ona svog gazdu koji je rekao da kako da kaže. Sad ona tako kaže. Dobro, neće, ok. Ja sam tamo i dogodila se možda jedina koja meni treba i je tu i ostala, onako da mi je više nego žao,
jedna od dvije, koja mi je više nego žao. Moj sin živi u Čikagu, Siniša. On je tamo član u jednom teniskom klubu koji je u vlasništvu tadašnjeg direktora Američke teniske federacije. On je čovjek koji je osnovao US Open Series. Mnogi ne znaju šta je to. Svi koji igraju na turnirima posle Wimbledona u Americi, pred početak US Opena, su uklopljeni u US Open. Šta to znači? Da se boduju posebno za to i onaj koji skupi najviše bodova ima jedan bonus od $1.000.000, onda sad će to biti vjerojatno toliko više. Sad, moj sin ga je natjerao da 2 puta dođe u Umag. Što je bilo isto malo, neki ljudi koji su trebali znati su rekli, otkud će on biti u Umagu, znate vi uopće ko je taj čovjek, ne? I sad on dođe i ja mu kažem, Alan Schwartz, ja kažem, Alan, ja ne vidim sutra Umaga na zemlji, tu je ono što ja... osjećam. Jer šta je? Igra se Amerika na hard, pa se počne Evropa na zemlji, koja se završava sa Roland Garrosom, nakon toga se igra trava koja završava sa Wimbledonom i počinje hard za US Open. Zemlje nema. A ja sam točno u sredini. Zašto nikad ja nisam razgovarao, iako sam i njega i menadžera Federera znao jako dobro, zašto? Nikad njegova žena Milka ne bi dozvolila da on bez treninga za ovo dođe ovdje, a on kad je završio Wimbledon neće trenirati zemlju kad počinje hard. Mislim, nema uopće nema. To ljudi ne razumiju. Apsolutno o tome ne treba razgovarati. I sad, ja kažem, Alan, ja moram proći na hard. Mi to zovemo cement, nije cement, hard. Kaže on, ali Slavko, to je direktno protiv mene. Sam rekao, ne, ja sam zadnji koji bi bio protiv tebe. Ali ja ti samo kažem da Umag sutra nema, ako ostane na ovome. Kaže, znaš šta Slavko, kaže, ja ću im ovo nešto reći. Ti si jedina osoba na svijetu kome ću ja to napraviti. Da bi se u ATP-u podloga ta promijenila, to moraju Amerikanci već daje, kao u svemu tako u tome. Ja ću srediti u ATP-u da dobiješ to i ja ću ti dobiti američke televizije i američke sponsore. Ljudi me pošalju u pensiju. To je sad recimo, to je ono što meni, to je jedan... Ali čekaj, ovako da razjasnimo. Ja mislim, a ti ne moraš misliti tako, da je ta tvoja ponuda bila inicijalna kapsula za upaljenje mine. Ne znam, može biti, ne znam. Slušaj, čekaj, ako si ti poslije 2009. Znači sad koliko je to, 18 godina, 17 prošlo turnira, i ti se sad hvališ kad imaš 3 igrača u 100, top 100, da si doveo 3... Jednog top 50. I jednog top 50, a za tvoje vrijeme znalo je biti u top 20, 6-7 igrača. Evo, 6 kad je moja bio. Eto, mislim, o čemu prije, onda drugo. Ja gledam, više ni nema direktni TV prenosa, nešto navečer se pojavi, pa ja gledam, pa to publike nema. Ovaj kamerman ima problem da skupi 20 ljudi na hrpi, valjda im daju besplatan sladoled, da bi ih uslikao kamera da snima. Ja u te stvari... A ja ulazim, vidi, ti ne moraš. Ispašće ako ti pričaš da si zločest. Ali ima još jedna stvar koja mi, kad si već to načeo, još jedna. Kad je Nole bio na vrhu, oni su bili svi ovdje, moj odnos s njime je bio kakav je bio. I Srđan kaže meni, Slavko, daj nam jednu onu kućicu u Selamarisu, koja vredi. Na tom nivou ništa. Ništa. I mi ćemo 5 godina igrati Umag. Tako je. Dođemo u Ameriku, dođe kod mene Toni Nadal. Čuj, znaš, pričao mi je nešto Srđan u vezi s time, daj nama jednu i mi ćemo 5 godina biti u Umagu. Sad ovi kažu, ko je Nole da bi vi njemu trebali nešto poklanjati?
Ok, i sad slušaj, da se to dogodilo, ja bih rekao Slavici Eccleston, jer sam to mogao reći, jer sam mogao reći, vidi Slavice, ovdje je Đoković, ovdje je Nadal, treću ćeš kupiti ti. Uopće nije u pitanju ništa, ni koliko i kako. Jer ću ovdje otvoriti aveniju Đoković, Nadal, Eccleston. Sad si slušaj, ok, i nekom novinaru sam nešto jedan novinar to napisao nešto o negativu. Ja ću jedanput ti doneti pismo od Gordane, šta mi je napisala. Da. Kako ja sebi mogu dozvoliti tako nešto da nanosim štetu kompaniji, Zagrebačkoj banci, Istra turistu i ne znam kome. U buduće ne možete dati ni jednu izjavu više bez da smo je mi odobrali. Ja se sjećam, 1 marka je bila cijene kvadrata zemlje. I to građevinske zemlje koja je imala nekad neku svoju kuću i da ne dođe. I to niko nije htio naravno kupiti. Među njima budala i ja koji nisam imao sam ponude da kupim 5-6 placeva. I nakon 6 mjeseci kupi Tom Hanks. On je u životu 3 puta bio u ovih 30 godina, sagradi kamenu vilu u koju niko ne dolazi, neki lokalni ljudi tamo to održavaju. Tog trenutka je cijena kvadrata skočila na 100, sada je 300 €. Da, ali kažem ja ovo nisam i znaš koliko, recimo danas kad mislim da smo imali aveniju Đoković, Nadal, Eccleston. Pa je, ali ja bih rekao sad, onaj koji dođe četvrti, koliko te ova košta? Da ni zamisliti nemoj. Mi ćemo ih protjerati, jer će nam smetati novinari i TV kuće. Dobro, ajmo, nisi mi rekao, ne možeš mi izbjeći. Je li to bila kapsula koja je rekla, ok, evo ti rješenje, ideš u penziju? Taj tvoj dopis da bi ti otkupio licencu, jesu se oni smatrali ugroženima, da ti previše ljudi poznaš? Ne, nije bilo jedne riječi. Oni nisu rekli, ali si ti osjetio to. Ona je meni rekla to što mi je rekla. Sam ti rekao. Da ona ne vidi interes kompanije, Lukoviću je rekao. Ona je to rekla. Onda je Luković rekao, Gordana pusti, to ćemo Slavko i ja riješiti, ti se ne miješati. To je rekao Luković. I nakon 2 ili 3 tjedna meni kažu, Slavko, moraš odlučeno da ideš u penziju, jer sam bio tako. I sad ti nisi s Lukovićem vodio nikad razgovor o tome zašto si išao u penziju do prije 1-2. Gdje sam, imam njegov SMS koji sam mu poslao. Da čujem šta je rekao. Ja sam mu poslao SMS koji imam ovdje. Dobro. Rekao sam, dragi moj Frano, koji smo bili prijatelji, da ne kažem kako, ja još danas, toliko godina nakon toga, ne znam zašto si me poslao u penziju. Dobro. Odmah sam dobio odgovor. Znaš, Slavko, to je bilo tako davno, ja se ne sjećam, ma bolje i ti zaboravi to. Evo, to je to. Tu smo mi poznati po tome da se čupamo na razno razno. To je bilo, nikada nije bilo razgovora o tome. Nikada. Da. Ali tebe su sprašili, baš te briga. I baš te briga što su. Pa što? Šta sam te briga? Ajmo sada reći ljudima šta ti radiš u međuvremenu. Bio sam. Slavko vozi novog Mercedesa slovenskih registarskih oznaka. Bio sam. Prima penziju u Sloveniji. Je li živio u Sloveniji? U Hrvatskoj. Ali mi ide u Sloveniju. Naravno, tam je manji porez. Drugi. Da, ja kažem, porez. Ja dobivam ovdje, ne iz Pule, ja dobijem penziju i onda kažem Patrici, ja ću to prebaciti u Koparsku banku. Ali još su kune bile. A kažem, ali konverzija, bankarski troškovi dobit ćeš toliko manje. A sam rekao, ja hoću tako. Onda dobijem prvu penziju tamo u Koparskoj banci, u eurima, ja ne po njihovom, nego po srednjem kursu izračunam da vidim šta je to. A meni spada 100 € više na moju penziju. I odem ja na mirovnicu. Da, pa provjeriš. Kažem, ne. Dobro. Ne, u redu je. Na vašu penziju 100 € je županijski porez. Znači to nam uzima županija naša draga. Dobro.
A u međuvremenu ti si angažirani u Teniskom savezu u Sloveniji. Ne. Nisi više? Ne. Ali bio si. Dobro, ajde da čujem. U Hrvatskom, da još čuješ kad reći. Ajmo da Ja sam bio u Hrvatskom teniskom savezu 25 godina član upravnog odbora. Bio sam direktor za međunarodne odnose, bio sam direktor Davis Cupa i 10 godina sam bio potpredsjednik Hrvatskog teniskog saveza. I onda nakon toga se u Umagu, u tih 5 godina gdje ja nisam u centralnom razvoju, jer su me postavili u penziju, u tih 5 godina se u Umagu igra Davis Cup Engleska. Predsjednik teniskog saveza je Frano Luković. Igra se u Umagu. Nisam dobio poziv. A ti nisi dobio poziv? Nisam dobio poziv. A šta ćeš? Nisam dobio poziv, prijatelj. Onda sam bio tu pred 2-3 godine kad je predsjednica saveza bila ova ženska sad, Babić ili tako nešto. Ona tu na turniru i oni rekli ko sam ja i je znala i mi smo se izgledali. A kažem, da, ali gledajte, to je tako i tako. Sad igramo Davis Cup u Španjolskoj, to je bilo pred 2-3 godine. Računajte na pozivnicu da ćete biti naš gost u Španjolskoj na tome. I nisi bio. Još nije dobro. Dobro, ali prije nekoliko godina su te pozvali konačno na pritisak javnosti. Ja se sjećam na Facebooku je bila jedna jako oštra kampanja. Novi vlasnici Istra Turista, sadašnje Plave Lagune, su te pozvali na ATP, jel tako, prije par godina? Ne, čim su oni došli. Da, odmah. Odmah, kad je Lukšić došao, ja sam se dogovorio. Dobro, to je par godina. Koliko? 5, 6, 7? Ne, 10 će biti. 10, bit će tu blizu. Ja sam, Koloto je bio generalni direktor, on je mene odmah zvao tu, bio je Lukšić, da me upozna sa Lukšićem, upoznao je, mi smo razgovarali jedno sat vremena, ja nisam sebe ništa ne slušao, ali ja sam vidio da Lukšića ne zanima puno tenis. Ja Lukšiću svake godine kad dođe imam izuzetno dobar odnos s njime, izuzetno dobar, i svaki put mu zahvalim što drži da nije još ugasio turnir. Da. Ništa drugo. Ali očekuješ da bi mogu? Pogledaj, Istra Turisti ode u Poreć. Da. Pa Istra Turisti je veći nego turnir. Da. Šta? U Poreću. Pa šta misli da će u Poreću raditi za Umag? Pa oni rade za sebe. Naravno. Ne? Pa prema tome... Dobro, ne poznam tog momka, poznajem po roditeljem, poznajem i bio sam dobar prijatelj s njima. Ja znam sve. S kime? Sa Lukšićem. Sa Lukšićem. Sa majkom i ocem sam bio dobar prijatelj. Ja sam sa njime... On je unuk zapravo starog Ardonika. Ja se ne miješam u te stvari, ne govorim mu ništa u vezi s time. Da, ok. Slavko Razberger, spomenuo sam, dobio nagradu grada Umaga prije nekoliko dana, a mnogi ne znaju, 2010. ti si već dobio županijsku nagradu. Istu. Znači dobio otkaz. Istu. 2009. si dobio otkaz, 2010. si dobio županijsku nagradu. A šta ćeš više? I onda 16 godina poslije nagradu grada. A to sam rekao, kad je bila nagrada, onda su mi rekli da ja u ime nagrađenih nešto kažem, pa sam rekao. Ja sam rekao, svaka nagrada je najveća, ne postoji nagrada, izuzev nagrada koju dobijete doma, iz svoga društva, u svome gradu, ta je takva, i ja to dobijem, dođem doma, malo prelistam moje stvari i vidim da sam tu dobio od županije pred 15 godina. Pa kad su oni požurili. Ovako, hvala ti Slavko na ovom razgovoru, zadovoljan sam 90%, nisam te navukao oni 10% da ispričaš neke stvari koje ja znam, a ti nećeš da pričaš, ali nema veze. Poštovani i dragi moji, bila je to sabotaža, uskoro smo sa novim gostom, a
Ovo što smo snimali sa Slavkom, to ćemo rezati na 2-3 puta, jer stvarno je potrajalo, ali vjerujem da vam je bilo zanimljivo. Lijep pozdrav i dobro mi stojite. Slavko, hvala ti.